dame, ja se borim u ovoj našoj Srbiji da uvedem taj poljubac, džentlmenstvo, poljubac ruku, ali se to gubi, nažalost. Sad se smaču svi 3 puta, to nije to. Znači, dame, negujte taj običaj džentlmenstva. A sada će izložni sliku slikarstvo postaviti slikar u osnovnoj školi govoriti naša velika umetnica Branka. Obsesivna likovna tema Miodraga Elezovića, grad. Obuzima nas na prečac, kola našim mislima i kao u pote i motri. Pustiš kuća strmih krovova, na katedrale se ugleda. Zapušava likovnu scenografiju, naseljavajte skopom. U toj pisci kuća... Mira Elezovića, ali ono što je osnovno danas, danas je 120 godina rođenja Momčila Anastasijevića. I to rođenje, tog velikog čovjeka, o kojem ćemo nešto kasnije da pričamo, je bilo povod ove izložbe Miodraga Elezovića. Sada ćemo zamoliti Dragicu Žarevu, našeg velikog pesnika takođe, da ispriča nešto o tom velikom umetniku svestranom čine ova izložba. Anastasijević, rođen pod kraj 19. veka, svoje stvaralaštvo, njegovo stvaralaštvo najveće uspio dosteže u periodu između 2 rata i zapravo on je jedno veliko čudo našeg jezika. U periodu između 2 rata u našoj književnosti kao i u književnosti zapadnoevropskoj dešavala su se raznorazna čudesa. Bilo je reći o slikarstvu, ali glavna tema, da ne kažem isto ove večeri, je muzički instrument koji je volao Momčilo Anastasijević, to ne smijete se zaboravi, to je flauta. Ja bih pričao jednom kratku pričicu o jednom Srbiji koje više nema. Znači, Srbija 900 godina iznure na ratovima, odlovcima, ulazi u Balkanski rat 1912. godine, ulazi u drugi Balkanski rat 13. godine, ulazi u Prvi svetski rat, cela Srbija, intelektualci prelaze Albaniju. I posle te Albanije smogli su snage da se rodi jedna Srbija nevjerovatna, znači Momčilo bio usamljen, kako ste rekli, ali ja verujem da imam konce sa ovom verovatnom pričom, pošto je bio veliki muzičan flautista. 23. 25. godine u Beogradu, morao sam da kopiram ovu sliku, se rađa jedan mala kamerni orkestar Collegium Musicum. I to je ta priča o jednoj Srbiji, jednom Beogradu, to su naučnici akademici. Ovde je Pera Bajačić, čuveni arhitekt, profesor koji je govorio u Varšavnom univerzitet, Aleksandar Džaja, Miloje Milojević, snimač ansambla, profesor. Ovde je Bajšanski, ovde je Aleksandar Džaja, Siniša Sanković, profesor muzike. Ovde je moj deda Stevan, ovde je Ivan Džaja. Ivan Džaja je inače rođen u Francuskoj, član je Francuske akademije nauka. On je zamenio Aleksandra Fleminga, pronalazača penicilina u Francuskoj akademiji nauka. To je priča o jednom Beogradu, o jednoj Srbiji kada je bilo vremena za nulu. Znači, ljudi koji su bili naučnici, profesori, Ivan Džaja je bio fiziolog, borio se za zdravu hranu, ovdje je priča o zdravoj hrani. Znači, oni su smogli snage, smogli su vreme, strpljenja da se bave muzikom, slikarstvom. Znači, među ovim naučnicima, a Collegium Musicum je tipičan primer te jedne Srbije koje se nadam da će se vratiti, pošto imamo ovde tragova. Ja ću se vrlo brzo vratiti na tragove. Flauta, jedan čudesan nebeski instrument. Da li anđeli valjda isto na nekim freskama sviraju flautu? Sa nama je najveći flautista, da ne kažem Balkana, pošto je skroman, profesor Ljubomir Dimitrić, pošto je došao u majici, ja ću da mu pozivim samo par reči da kaže. 45 godina, veliko hiljade koncerta u galeriji Presu, 45 godina osnivača Renesans grupe. Hvala Ljubo, o flauti malo. Hvala za tako, zaista je divno biti večeras ovde.
pogotovo što je ta reč flauta ovdje nekako ulazi. Još samo treba dodati flauta uvijek i sluša. Po tome da znaju. A kad je reč o momčinu, koji su zaista divnosti